Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Ja danas neću ništa peći ni praviti, ja ću danas ukrašavati. Često mi pošaljete poruku sa željom da vam pokažem neki interesantni način kako ukrasiti tortu. Upravo danas ću vam pokazati po meni jedan vrlo interesantan način koji je već neko duže vrijeme jako popularan. U nastavku ćete vidjeti kako ja ukrašavam jednu malu rođendansku tortu. Ostanite sa mnom do kraja ovoga videa. Ja sam ovdje već nafilovala 3 kao manje tortice, u biti to će biti jedna tortica. Sve 3 su torte različito nafilovane, a naravno i vi možete filovati po vašoj želji. Pa sad da krenemo. Ja ću uzeti ovu jednu torticu na koju sam ja samo ugrubo nanela ovaj icing ili ovu kremu. Krema je samo od putra, šećera u prahu, vanilije i malo slatke pavlake. Kako vidite, ova jedna je malkice manja nego ove dve, ali to baš tako sam ja to i htjela i kod ove torte tako ide. I sad ću ovu manju staviti na sredinu ove prve kore. Da to otprilike bude na sredini. A ovu drugu koru, koja je ista kao i ova prva, također ću staviti preko ove kore. I sad ću najprije ukrasiti ovu srednju, znači kroz sredinu će biti ruže. Boje možete birati po izboru, ja ću danas staviti roza i ljubičaste ili neke lila ružice. Naravno, za to će vam trebati ovaj kao zvijezda, ovaj tip. I sad ću praviti kroz sredinu te ružice, znači ovako samo idete u krug. Tako. Otprilike ovako. Sad ću staviti i malo ovi roza. Sad ću između više ovako roza. Sad sam uzela drugačiji tip, ovo je sad kao za puslice, pa ću ovako samo spraviti kao da je drugačije cvijeće. Na isti način ću napraviti neku roza. Ja vam ovo prikazujem iz razloga što smatram da nije ovo ništa tako strašno. Jedina stvar što morate dosta imati ovi vrećica i morate imati ovi drugačiji nastavak. Sad ću napraviti koji listić, naravno sa zelenom bojom. Dovoljno je. Sad možete dodati i koju ovu perlicu. Mislim. Sad kad ste ovo napravili, ostavite sad tortu. 2 minute dovoljno je u frižider, samo da se malo stegnu ove ruže, pa ću vam pokazati šta je sljedeći korak. I sad poslije 2-3 minute kako je samo stajalo, malo se steglo, ja ću završiti ove prvu i ovu treću koru, više ću je uglati. U ovoj sad fazi desit će se da malo ove kreme pane na ove ruže, ali tako i treba. I ne treba da bude ovako sve ravno.
vidjet ćete. Treba će vam dosta kreme za to ovako ukrašavanje, ali nanesite prilično. Kad je torta malo veća, nekako je možda i lakše to pogledati. Ovako sad pokušat ću da to prenesem. Sad ću kremu staviti i na ovaj donji dio. Ovako na grubo. I sad ću to malo ugladiti. Evo, kako vidite, ovo sad više nije ravno. Kako god je palo po ovim ružicama, tako nek ostane, nemojte ništa dirati. To fino sad još malo ugladite. I sad skinute još ovaj gornji dio. Ovo sve malo još što mi je ostalo od ozgod, tu ću po neku ružicu. I sad mi je ostala još jedna faza pa da završim. I sad sam došla do posljednje faze, do onog samog finiša. Ja ovdje imam prah kao u zlatnoj boji. I ja sam to dodala ovdje malo i stavila sam kao nekog ekstrakta vanile, ali bezbojnoga, da razrijedim. Ali možete malo razrijediti i sa votkom. I sad ću ja svud okolo napraviti tu kao zlatnu liniju. Evo ovako ćemo ići. Evo ja ću dozgo još staviti po koju ovu perlicu i to je to. Jednostavno i elegantno. Nadam se da će se i vama to dopasti i da ćete to sigurno isprobati. I evo, dragi moji, ja se nadam da vam se dopada ovaj način ukrašavanja torte. Po meni je vrlo elegantan i ovo posebno mlade djevojke obožavaju. Nadam se da sam uspjela da vam prenesem kako to da napravite. Ako nisam, pišite mi, dodatno me pitajte. A ja vam obećavam sljedeći put kad budem imala neku malo veću torticu u ovome stilu, ja ću vam svakako još pokazati. Hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme da pogledate ovaj video. Uskoro se vidimo s nekom novom idejom.